Ni umuganda udasanzwe wateguwe na Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu ifatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze wo gutera ibiti ku musozi wa Mbwe uri mu murenge wa Gashaki muri aka karere ka Musanze. Ni umusozi ubusanzwe waragijwe Minisiteri y'Umutekano kugira ngo iwubungabunge haterwaho ibiti. Ni igikorwa bamwe mu baturage bakorera ibikorwa by'ubuhinzi mu mbago z'uyu musozi bavuga ko ibi biti nibikura bizabarinda isuri bahuraga nayo ibangiriza imyaka. Ibi biti nibikura kandi urabona batangiye gutera bimeze neza, bizasigasira ubu butaka, bifata amazi, umuturage wo hepfo nawe yisanzure mu mirimo ye y'ubuhinzi. Amazi yanyuraga nyine mu myanya y'ibiti ko kubera ko baba bidahari amazi agatemba akagera nko mu muhanda akangiriza umuhanda. Ibiti nibikura ubwabyo ntabwo amazi azajya bihitamo ngaje kwangiriza imyaka y'abaturage hepfiriye, azajya agumamo baragenda kubera ko nta kintu gihari cyo kuyafata. Ku nshuro ya kabiri kuri uyu musozi wa Mbwe hateweho ibiti na Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu, aho ibiti byatewe mbere biri kugenda bikura neza. Aha ni naho umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu Sesonga Benjamin ahera asobanura akamaro k'igiti ndetse agasaba n'abaturage kubungabunga ibiti biba byatewe kugira ngo bizakure neza. Ikiyaga cya Ruhondo aherekeye hariya hatari ibiti amazi ntabwo asa neza. Kubera iki? Kubera ko kurwanya isuri ari akamaro k'ibyo biti. Ibiti kandi bituma duhumeka neza. Ibiti bifite akamaro kenshi cyane muri iki gihe tugezemo, aho usanga ishyamba ryafashwe neza, abantu baza kurisura, amadovize akinjira. Mbese tugiye kuvuga akamaro k'igiti ntabwo twasoza. Ibiti nk'ibi tuba twateye ngira ngo mu nshingano zacu zo kubitera, ariko ngira ngo tuzadufatanya n'akarere kugira ngo tugire n'igihe n'umusozi nk'uyu watewe, ariko tugire igihe twongere tuze turebe ko mwabifashe neza kandi namwe mubidufashemo. Gutera nibyo, ariko tugomba no kubifata neza tubibungabunga kugira ngo bikure kandi bitugezeho akamaro tuvuze mu kanya. Muri rusange muri uyu muganda udasanzwe wo gutera ibiti kuri uyu musozi wa Mbwe hatewe ibiti bisaga 600. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.